nukuri kabisa nageze iwacu sanga barankoreye kiriyo. Byagenze gute? Aya ma promotion menshi tugira n'uyu mungu we yatanze neza pe. Uburyo rero politike y'abakongomani yaje guhinduka ikaza kumuhirika hakaza gutorwa uyu gitangaza nuko byagenze. Waruvuze ngo muvuye aho muragiye, ubwo iyo mugenda ntibokurasa nk'umwanzi, bigenda gute kugira ngo ugende wiripotinge ugende ushika amahoro? Ugenda hariho ama strategy ya gisirikare. Abasirikare burya n'abanyabwenge. Twaragiye ngo tugere hafi yaho abasirikare ba leta bari dufata umuturage ngo turangize, ni naho njewe naviriyemo mu gisirikare. Igoma. Ukuwemo n'iki rero kandi wumva mwari mumaze kudeployingwa muhawe imirimo? Twari duhawe imirimo, ariko njewe urabizi ko buriya kazi kose iyo kajemo ibyifuzo bitandukanye n'akazi ukora, kero akazi kaba kagiye kukunanira. Abanyamurenge ntibagiraga ibyifuzo ngo amafaranga, abanyamurenge ntibagiraga ibyifuzo ngo bariba, ngo ariba umuntu. Ibi byose by'ibyaha by'intambara turi mu gusenga ngo Kongo kera tugiye gusubirayo turayihawe. Niko isengesho riri gufikera umuntu akaba aravuze ngo turatashe. Kongo ntabwo tuzoyihabwa nk'inka telefone. Kongo ntituzoyihabwa nk'urwandiko. Kongo ntitwoyihabwa muri ubwo buryo. Kongo A world of stories. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Free Media Live, n'ubundi nkibisanzwe kuri Free Media Live muri kumwe na Director Gabi. Uyu munsi tubafitiye wa mugabo mwakomeje kubisaba muri benshi. Ikiganiro twakoze ubushize murabisaba ngo part 2 kubera ko mwari mukeneye, mwaryohewe n'amakuru cyangwa se amateka yagiye atubwira y'ubutwari bw'abasirikare muri Kongo bagiye bagaragaza ubutwari butangaje. Nka bumwe nari natangiye mbabwira ko ari nka Rambo cyangwa se nka Barambo twarebye mu mafilime, ariko murabaza ngo part 2. Umuntu utarebye ikiganiro cya mbere cyangwa se part 1, manuka muri comment turagipininga hano hasi, ubundi ugende ukirebe ubasha kugikurikira. Hanyuma iki ni igice cya kabiri cico kiganiro. Turi kumwe n'umugabo cyangwa se intwari y'abanyamurenge, intwari mu gisirikare, n'intwari bagaragaje ubutwari nyine mu gihe cyabo. Uyu munsi yarimo tuganirira no kwibutsa abamenya ayo mateka no kubwira batoya cyane kuko nibo tugendereye batigeze babimenya. Muraho neza ngiye vuga ngo chairman, ariko reka mvuge afandi. Muraho neza Director Gabi. Namahoro. Mumeze muti? Turakomeye. Babyutse amahoro. Asante. Turabashimira cyane kwemera kugaruka kugira ngo dukore iki kiganiro, bitewe nuko abantu cabanyuze cyane, ariko ngo tubasiga tubadendetsa ahantu kubera ko twagiciyemo. Tunabiexkizaho kubera ko twakoze iki kiganiro turi kwihuta, hari impamvu zindi zatumye tugica hejuru ntitwabasha kukinogereza, ariko uyu munsi arakinogereza kivimuzi rwose. Ikibazo ufite cyose turizera ko tugisubiza, ariko nitutanagisubiza kubera ko na amateka y'imyaka myinshi tutovuga mu gihe cy'isaha imwe cyangwa isaha n'igice cyangwa iminota ngo avuge ubuzima bw'imyaka 40 bwose icyarimwe. Niyo mpamvu rero aho mutanyurwa muzasubira musabe, aracari ino, tuzasaba tupanga ikindi gihe tubisubiremo. Yego, twifuzaga abantu benshi ngira ngo wasomye amakomantere. Narayasomye. Wabonye gute? Nabonye nayo mpamvu yangaruye. Nabonye hari ubusabe bw'abantu benshi ku makomantere yawe basaba ko twagaruka ngo tukanogereza ikiganiro cacu neza, kuko si ikiganiro komitere, ni amakuru, ni imvuru yaha, ni amateka, ni ibintu abasirikare b'abanyamurenge bagiye bacamo. En fait urabona ko dufite generation ntoya itari iriho muri ico gihe, rero yifuza kumenya ibyo bakuru babo cyangwa se basego bagiye banyuramo. Niyo mpamvu harabakuvugishije. Yego, harabamvugishije.
abantu bagiye bamvugisha bansaba n'ubundi nabo ku makomenti kubanogereza ikiganiro kuko abenshi bumvaga ko cabaryoheye. Nanje bagiye banyandikira ngo mwabiciye hejuru ko muragira gute mudusiza ahantu bigenze gute ibintu nk'abene ibyo ngibyo, ariko turabizeza ko uyu munsi byibuze tugiye kukinogerezaho, tugiye kubivimuzi, ariko bazakuvuga ngo ugabanye gisoda ngo babwire amakuru nk'ubu no babwira amakuru kuntu babyifuza. Ariko hagati aho hari abantu bagiye bavuga ngo muremere uyu muntu no mu makomantere mwarabyanditse, tugiye kwandika nimero hano mwabantu mwe uyu mugabo mu muremere, abantu muri hanze mwabonye amafaranga, abantu muri hano, abantu mukunda Afrimedia Live, mugira ikintu mutuma nimureba muza munatuma ka coffee umuntu agende anywa amazi, amira amazi ntaco bitwaye, ko kureba buriya ni byiza, kwitanga ni byiza, ariko natwe nyine gushira iyo geste yuko yo kurekonesa ntaci twaye. Turashiraho nimero hano turayandika mu kiganiro ubu nyine tukanda, ariko wayivuze ubundi hari cyo bitwaye mu pesa yawe si ubinsabye, ariko ndabisabye nkano kuri Afrimedia Live kugira ngo tumuremere. Si ngombwa tuyivuga uraza kuyiba nta kibazo, turayandika muri kino kiganiro rwose dutangiye. Uzusubira inyuma ugende ukande ushireho amazina, wandike ayo ushiraho yose nta kibazo, ariko avuye ku mutima. Ni nako Bibiliya ivuga buriya ngo gutanga kwiza nuko umutima wawe wemeye. Ndabashimiye cyane rero ko mubikoza abantu bakunda Afrimedia Live kugira ngo uyu mugabo uyintwari yacu, uyu muntu wabaye muri ibyo bihe, ni benshi babibayemo, ariko niwe twabashije kubona cyangwa se niwe twegereye, ni nawe watwemereye. Hari abandi benshi baza banga, abandi bagahakana, ariko yemeye kuza kudusangiza amateka. Reka twinjire mu kiganiro. Twari tugeze ahantu mu ntambara, ngira ngo mwagiye muri Navy Brigade, wewe uza kuraswa i Bukavu igihe ba Colonel Jules Mutebutsi bo bambutse mu Rwanda, wewe uza gusigara wararashwe wivuza. Reka duhite duhera aho ngaho ubundi udukomereza ikiganiro cacu. Murakoze cyane kandi dusuhuza abadukurikira bose bakurikirana Afrimedia, tunabashimira cyane kuri comment zabo bagiye batanga, n'ubundi turahari niba bikenera tuzaza kubera abo. Ubundi kandi turi hano kubera abo. Asante. Kuko twabivuze abantu benshi bagiye nabisaba, ariko bavuze ko tugomba kubivimuzi tukaza tubabwira amakuru neza, ariko kujya ni yandi yose. Ni yandi yose, wenda nkaho twagiye dusimbuka niho twogenda tuvuga, ariko ibindi kugira ngo uvuge uko umuntu yifuza wese, ngira ngo ntibya ni umwe yo kumva bimushimishije, ariko ntibzoshimisha bose. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tuba tugendera hagati na hagati, tuba dushaka igishobora kudushimisha twese mu kiganiro. Ni ukuvuga ngo njewe twari twagarukiye wa munsi tujenga Navy Brigade. Navy Brigade turayijenga tuyikoramo, ariyo naje no kurasiragwamo. Ngo mare kuraswa njewe nja kwivuza. Colonel Mutebutsi nico yagize ikibazo na Mbuzama Bukavu, bararasana aho ngaho sinari nahasobanuye neza. Ngo bamare kurasana abarico yambuka aja mu Rwanda ahungira icoka. Nico yahunze, yarahunze bakatanyama, bari bishize hamwe ari benshi, baramurasa bamurusha imbaraga, baramwambutsa. Nuko njewe ubwo sinambukanye nabo, ni nico gihe njewe twaherukanye nawe. None njewe nja kwivuza aho ni muri 2004. Oya ntabwo ari 2004, ni 2003 gutyo. 2003 hafi aho ngaho gutyo. None ngo agende gaje mu Rwanda, je nsigara nivuza. Nsigaye nivuza yara muri generale, ndahatura ngo bujenza za Burundi, ngo bucenje mu Rwanda, ndavurwa igihe kitari gitoya ndakira. Ntabwo nakize komite kuvuga ngo nasubiranye ubuzima nk'ubwo nari mfite mbere, ariko urumva ko nari nakize. Ngo mare gukira n'ubundi mva mu Rwanda, nico gihe nagiye muri CNDP. Mva mu Rwanda ndaza mva Kigali, niho narindi ndaza nca ku Gisenyi, ndambuka Igoma, ndagenda nsanga abasirikare ba CNDP bari ahantu hitwa ngo ni Kabati. Niho nabasanze
nasanze kwanza nabanje gusanga ikoyi ya mbere aho yari iri ngo ni Kimoka, yari ifitwe n'umwana w'umusore twari twaranabanye kera muri zijya ntambara za kera navuze. Twari twaranabanye ngo ni Dushime niwe nahasanze, ariko ndamutambuka nagenda nja aho ngaho Kabati no hariya Dikota baranyakira turaganira, mbasangamwe abantu bamwe twari tuziranye ko hari abasirikare benshi twari twarakoranye. Nuko ngo turangize baza tuza kuhava tucaranda ngo ni ku Nturo tubaza Kirorirwa. Ubwo yari iyobowe nande? CNDP yari iyobowe na Laurent Nkunda, yungirijwe na General Ntaganda. Okay. Nibo bari bayiyoboye, abandi bari abayobozi basanzwe. Turahava duca za Kirorirwa tubahanwa ni za Burungu, tuza kuba Gicanga aho bazabita ku Mubuga, ni n'umusozi n'irango rinini riri hejuru ya Gicanga. Turahaba twabaye igihe kitari gitoya, ngo tuhave njewe niho nasize CNDP ngo mare kwisiga nja muri leta. Cyo gihe hari brigade ya marehemu Colonel Mwungura yari ivuye Gisangani, yari mizamuka ivuye Gisangani cinzira za Warikare za Hombo ziranzira zose. Iza yari igeze ahantu ngo ni Pinga, irimo kuzija kurwanya CNDP. Kubera ko nanje CNDP nari ntarayimaramwe iminsi cyane, ntiyumva ntisanzuye cyane n'abantu benshi ubona nyine tutaramenyerana cyane, kandi abari bari muri iyo leta nabo nkabanzimwe abantu bake na bake. Njewe nyine nezezwa umusirikare, nezezwa no kuvuga ngo ngende nje kubasanga tuko niyunge muri leta mbese. Nuko mva Gicanga ndamanuka nja muri leta. Leta nayisanze iri ahantu ngo ni Pinga. Ngo mbere yuko ugera Pinga uzucana ngo ni mweso kagera Gashuga, niho hari ambushi yawe ya mbere, niho hari Colonel Claude uri w'abasegege. Nungu yacana mu gisirikare, niwe nasanze ahantu ngo ni Gashuga. Ndamutambuka nza gusanga undi musore ngo ni Arapi Ndasabaye, ngo abasita musanga ahantu ngo ni bayitaga ngo ni Karembe, ni mu bishamba byinshi bya FDLR nyinshi cyane. Turatambuka tugera Pinga, niho hari Dikota. Nuko ngo tumara kuhagera baratwakira, turahabaye twabaye igihe kitari gitoya, ngo tuhave nico gihe twazamutse nyine noga nabo. Wenda mutarahava kubera ko abantu baza bihangana tugende tubaza kugira ngo dusobanukirwe cyane. Waruvuze ngo muvuye aho muragiye, ubwo iyo mugenda ntibokurasa nk'umwanzi, bigenda gute kugira ngo ugende wiripotinge ugende ushika amahoro? Ugenda hariho ama strategy ya gisirikare. Abasirikare burya n'abanyabwenge. Twaragiye ngo tugere hafi yaho abasirikare ba leta bari dufata umuturage, kuko umuturage we yari yemerewe kugenda. Tumuriza igare, dufata umuturage yurira igare, turamutuma ngo ugende ubwira bari abasirikare ba leta ko hari abasirikare bari kuza kandi baje aho ngaho iwabo. Kubera ko nta yindi communication twari dufitanye. Uwo muturage yurira igare aragenda aje kubabwira. Ubwo twasanze batwiteguye, bafite amakuru y'uwo muturage ariko batayizeye 100%. Ariko nyine baza kubona ko bazi ko muri aba leta cyangwa bavuye muri CNDP. Bari bazi ko tuvuye muri CNDP ariko tugiye muri leta. Twasanze baduteza ahantu kuntu, ariko baratwiyora turabatambuka, babona turabasirikare 5, yari njewe n'abasirikare 4. Turabatambuka babona nyine n'abasirikare baje biripoti n'ibikoresho byacu. Nuko turinjira, twaje gusanga umuyobozi wabo yari ari nyine n'uwo ngo nari nkubwiye Claude. Turaganira, ahatubwiye ati ntimurara hano, muhite mukomeza. Na ubwo uwo muturage yari yamaze gutanga amakuru, bahita bahamagara giriya muri za Dikota ko hari abasirikare baje bavuye muri za CNDP. Ko twaramanutse turika, usanga barabizi, bari batwiteguye. Baratuzimane baratwakira nibisanzwe, tubaho ngaho. Kitari gitongo buce tuzaga gufata gahunda yo kuzamuka noneho tuja kurwana na CNDP, kuko niyo ntego yari yarabavanyije Gisangani. Tugiye twarazamutse twasubira iro ya muhanda uja za Gicanga. Mweso Gicanga duca handi ngo ni ZTM, tuzamuka tuja Nyanzare. Abariyo tuja kukaba. Hari hariyo CNDP ariko yari iri mu centre neza. Yari mu nkengero y'umuhana y'umujyi wa Nyanzare, n'umujyi munini utari mutoya. Nuko turakaba, bamwe basigara ngaho ZTM, abandi babanyanzare neza mu centre, abandi bajana ngo ni za Kikukuyi hafi ya park ya Kabuzibiega. Nuko bariyo dukabaga aho ngaho turahatura, ngo buce niyo CNDP yadutereye. Twatewe na unyine General Kabundi, ariko niwe wari Colonel Chogi. Aradutera
hari mu gitondo rero baduteye mu ijoro mu ijoro barabanza baraza bariyemfiritira baratwivangamwo turavangavanga ngo bamare kutuvanga tutabizi turasana nabo kera bamaze kutugeramo kandi hari ahantu ni wabo n'ahantu bari bamenyereye cyane naho twebwe twari dufite byakatanyama bivuye ikisangana n'abandi bavuye Kinshasa babangara nta hantu bari bazi ico gihe baraturasa cyane baraturasa badukura aho ngaho Kikuku badukura muri Nyanzare badukura aho Zeteme Nyanzare yose barayifata badufatana n'ibikoresho byinshi cyane nuko turahunga icyo gihe n'imodoka y'amaremu Colonel Mwungura barayifashe baranayitwika imbunda zinini nyinshi dufite barazifasha nuko twaba tukimanukanye wa muhanda uwo twaturutsemo twanazamukana uzohuruka muri parike ya Kahuzi Biega turira ibindi bisozi nyine nk'abahunga icyo gihe twarahunze tuza guhurukira ku bagarde parike bo muri parike ya Kahuzi Biega bariho duhurukira aho ariko twahunganye n'abakajorite n'ibiki byose nta nubwo bigeze banadukurikirana bahise basigaye bakabye santere gusa turaza duhurukira aho tuza gufata ibimodoka turaza duhurukira ahantu ngo ni za Kiwanja turagaruka Rucuru dusubiraga i Goma turagiye tugera i Goma twabaye igihe gitoya rero twahise iminsi mikeya kera duhita twinjira muri ya ntambara y'Isake n'ubundi ya M23 ubwo gatuba turazengurutse tuvuye za Nyanza ya SNDP none twari twarwaniriye za Nyanzare turazenguruka badukubisiriya turazenguruka tuza guturuka no muri za Goma abariho none turwana ahantu ngo ni Isake niho habera isibaniro rikomeye cyane turarwanira tukabazamura bakatumanura nico gihe hari abasirikare benshi ariko na SNDP yari ikomeye yari yuwakitse yimwe abasirikare benshi bakomeye kandi bari abasirikare bose twari dusanka kabakoranye mu minsi yari yarashize itaraba tuziranye twese icongeyeho wenda mpise mbaza ikibazo aho ngaho muri kurwana muri abana b'abatutsi mwese nubwo wenda mufite mu bakatanyama ariko iyo ntambara imeze iti nico kibaza abantu baza bibaza nk'ubu nyine ndetse umuntu akanibaza ati so ishora mu umuntu yo yitwara mwate ni kuvuga ngo twarwanaga tuvukana tukarwana tuziranye tukarwana tuvugana tuganira tuvugana mu telefone no ku bindi byose twaravuganaga ariko tukanga tukarwana kubera ko igisirikare ni service commande twagenderaga ku mabwiriza twese niko byabaga bimeze ariko abantu basaziye no ubungu basigaye babitekereza batese kurwanya mugenzi wawe ubu bifitemo iyihe ntego none ukareba ico warwaniraga ngo uri muri leta nawe akareba ico yarwanira ukabonaga byari byo byose twarahapfiriye turahakomerekera turahungabanira ariko iyo bigarutsemo neza dusanga ko ni nkaho byari mwurujije no kumurwanira Isake iyo tuja kubimenya ico gihe tuba twaragiye twese tukava muri iyo leta tukaja muri sende singaho itugejeje singaho duhinduye tukwiriye imishwaro iyo tubimenya tukayitsinda cage ntituyibemo ngo tuyihagararemo wenda ico gihe suko tuba tumeze ariko kubera ko buriya ngo ikintu coroshe mu buzima bw'umuntu ni ukwibeshya kubera ko twagiye muri iyo systeme twumva ko turi mu kazi muri ya service commande nibyo bitugejeje tugira ngo uko turarwanira leta ariko iyo tumenya ko ari leta tuba turwanira wenda tuba twarabiretse ico gihe nuko rero turaharwanira Isake ngo tumare kuharwanira twasize abana benshi abandi barakomereka ariko nyine naco gihe SNDP yahisirangira nayo ubwayo yaje gusubiranamo nico shaka isubiranye ubwo mwe mwari muyobowe nandi twebwe twari tuyobowe na Colonel Mwungura ni wari tuyoboye twari muri brigade ye yari brigade ikomeye cyane nuko ngo turangize SNDP nico gihe nayo yahise irangira SNDP ngo irangire yarangiye tujiste ndabyibuka nico gihe na nyina wa generale Kijege yari yapfuye twaraye mukiriye uce mu gitondo ngo buce mu gitondo duhita dufata imodoka batwerekeza inzirija za Butembo batudeploying inzirija ngo duheze umuhanda wose Kibumba mbese ya muhanda wose Kibumba Rucuru Kiwanja Kanyabayonga ugakomeza za Rubero turagenda tugera Butembo ngo tuve Butembo ndetse turanakomeza tugera Beni ngo tugere Beni bamwe badeployinga za Kasindi njewe nari muri 3e bataille ya Maremu Juif niyo nari ndi muco gihe nari hose nuko
twebwe batwohereza imbere ya Beni ahantu bita ngo ni wica aba ariho tudeploying ya troisième bataillon twahamaze igihe kitari gitoya ariho tudeployinze n'ahantu naho haba abanaru benshi ni kuvuga ngo habaga twarwanaga n'abanzi babiri abo bita abanaru n'abo bita abangitsi cyangwa se abarendo kuko bose iyo mitwe yose yari yarishize hamwe kugira ngo irwanye n'ubundi abahema wa mututsi kuko abahema n'abatutsi urebye muri rusange bose bari barishize hamwe kugira ngo abahema n'abatutsi bibereyeho baborozi b'abaturage bahinga bakorora tu ariko abo bose bari barishize hamwe kugira ngo baze babambura inka zabo baze bagenda babicagura muri bene ubwo buryo kubatoteza mbese muri ubwo buryo ngo tuva aho ngaho twari turiho wica twahise tujanwa ni Iringeti na Maremu Juife ngo twari kumwe Iringeti kera twari tugeze muri eneo za Aduyi cyane turaharwanira cyane Iringeti hari ibishamba byahabaga Aduyi yabagamwo none uri Aduyi hari yantiyagaza akunda kwigaragaza yagaza biyo mu bishamba ariko akaza yashika kica abaturage akanabasahura none twe twaza dusigara twimira ariko kera kubera ko eneo yari nini bakaza bagenda biciramo abaturage muri ubwo buryo bikaba ngombwa ko dukora operation twaza tubasanga iyo mu bibira baba noneho bikatugora ariko nyine twagiye tuakora ama operation menshi cyane tuza kuva aho ngaho Iringeti duca ahantu ngo ni ahantu twavuye Iringeti nangiye kuvuga kuko twasanze umuntu umwe w'inshuti yanjye kugira ngo ahumve niyo mpamvu ngo ni komanda twasanga umuntu umwe n'inshuti yanjye cyane ngo ni Munyaruguru yaba muri batayo y'undi mushingo ni yale niho twabasanze aho komanda naho hari mu mashamba naho barahangayitse ariko bibera Munyaruguru niho yabaga nuko ngo turangize tubanyuraho twebwe turagenda tugera ahantu ngo ni Nyankunde niho habaga ibitaro binini bikuru byo muri Bunia byari ibitaro by'umuzungu hakaba n'ikibuga c'indege abariho duhitira twese niho twahitiye cogiye rero murabizi hedukota nizo zari aho ngaho nyine Nyankunde ariko twebwe tuje mu misozi gakuri nuko turahatuye aho ngaho Nyankunde batuza kwagira n'intambara zikomeye cyane niho twakorera mu operation akomeye yahitwa za Chei hari ibihumbi n'ibihumbi by'inka z'abahema bari barabanyaze bajana iyo ngiyo hari mu mashamba kure cyane turabakurikirana tubasanga iyo ngiyo twari kumwe na ba Colonel Gisore we araca hari n'ubunyine shoka ko yabanyumva yanabigizemo n'uruhare rukomeye cyane nuko turinjira muri ayo mashamba dukora yo operation turasa abo bantu mu buryo bumwe bukomeye turabarasa kabisa ico gihe twakura ibintu byinshi cyane ubwo abo bitwaga abandi abo muri n'abarendo n'abantu tundi tugufi ngo n'utungiti bagendaga bavangavanze ukuntu ariko urebye muri rusange ntaho bitandukane ni probleme dufite nk'uko abanyamurenge n'abantu benshi bari barishize hamwe se ni nka mayimayi yo muri Bunia nka uriya twavuga ngo mayimayi n'amoko menshi yari yarishize hamwe kugira gusa ngo yica abahema anabanyage niko byari bimeze mbese ku muntu w'ubu nyine nti wowe mubwira ngo abisobanukirwe ariko twabivuga ko ari nka kuriya dufata mayimayi yiwacu niko twafata ko yari nka mayimayi ya Bunia yateraga ubwo bwoko bw'abatutsi b'abahema nuko niko byari bimeze noneho twinjira mu mashamba tubasangayo turabarasa tubakuraho inka nyinshi cyane ibihumbi by'inka twasanze baroroye baratuye ari abaturage bafite ibintu byose by'abahema niyo byari byarashiriye nuko ngo turangize turabigarura turabihurutse umusozi cogiye abahema barishima haba amaseremoni akomeye cyane ibintu byabo turabibasubiza pe nuko aho ngaho turahaba muri Bunia tuza kuhava naho dukora handi za operation iriya kuri Fleuve Victoria hagati y'Bunia n'Ubugande twagiye hose tugenda duhiga abo bantu n'ubundi ko twari tumaze kubasambariza iyo ngiyo bagiye bakwira imishwara ariko tugenda tubakurikira hirya no hino iyo bagenda aho twumvaga defense yose twarabakurikira nuko twakora operation igihe kinini cyane kitari gitoya ngo tuve muri Bunia rero nico gihe haje kuba gahunda ya brassage brassage nta Burundi rurimi no yita brassage noneho tuva Bunia tugiye muri brassage dusubiye Beni ahitwa Nyareki niho hari icicaro igomba gukorerwamo brassage tugiye ngo tuhagere bamwe bafata ba demobe
barataha udemobe no kuva mu gisirikare bagasesegwa ku bushake bamwe baragenda ariko twe turasigara tubaho ngaho muri Nyareki. Ese brassage ngira ngo ni nko kuvanga ingabo ni mixage y'ingabo ziba zivuye hirya no hino bashaka kongera ingabo za leta abo bose nyine nuko ngaho nuko ngo tugeraho ngaho Nyareki duhuriye naho na ba Colonel Ngoga abasirikare bari bavuye Bubembe zikaye bari bavuye muri za Side n'abandi haba hari ihuriro ry'abasirikare benshi ngo tumare kuhagera ndetse twebwe brigade yacu baranga ngo ntabwo dukorera Ibeni muri Nyareki baravuga ati mwebwe murakorera Kisangani muri Karukusa tugiye bahise batwuriza hari ya Beni turamanuka ni Kisangani tugere Kisangani turambuka na Karukusa niho twakoreye brassage brassage twayikoze amezi atari makeya ngo tuyirangize brassage duhita tugaruka Igoma ndi mu bantu ba mbere babaye hari ya Goma ndi provinzara kuri Petite Barriere na Grande Barriere hari hose hari muri biriya bituro kazamukarenga za Captembo ubwo twari turangije brassage ngo turangize ni naho njewe naviriyemo mu gisirikare Igoma ukuwemo ni ikirero kandi wumva mwari mumaze kudeployingwa muhawe imirimo twari duhawe imirimo ariko njewe urabizi ko mbere ngitangira nakubwiye ko naye nararashwe nari narakoze iyo brassage nayo ni nkaseye twari twaragizemo ibintu byinshi by'imvune bisa nkaho bimpuhuye gusa ntawe uvuga ngo ndananiwe muri kariya kazi ntibiba byumvikana ariko ni nkaho nari nananiwe noneho mpagera narahuhutse cyane kurenza uko nari imeze njayo noneho bituma mvuga ngo ngomba kureka nkabanza ngasubira kuja kwivuza kuko hari igisirikare kandi bapfa kugira impuhwe nta butesi buhaba nta n'impuhwe zihaba nta n'imbabazi zihaba ariko njewe uko niyumvaga nuko nibonaga byabaye ngombwa ko mbanza nkagenda nkabanza nkaja no kwivuza kandi ni nako byanagenze nahise nja kwivuza kandi n'imyaka yari imaze no kugenda. Igisirikare se ntibakuvura igisirikare batashoboka kuvura babona ufite ikibazo barakuvura ariko se Syria leta iriya leta kuva kera abantu bayibayemwo barayizi kuva kera umuntu wese waraswaga yigurishirizaga inka yiwe utayifite ukagira mwene wanyu ufite ifaranga yarakuvuzaga ariko kugira ngo utegere kuri leta ngo irakuvuza yarakureregaga yaragenda ikagukubita hariya muri Sikibuvira itagukubita Sikibuvira ikagukubita muri ka kansa yo hari Bukavu itagukubita muri kansa y'Bukavu ikakujana ka Gatindo hari Igoma n'ahantu gusa mu ihuriro ry'ubugore bw'ubupfakazi n'ubugabo bw'ubusaza bw'akatanyama bwabemo ngo uko barakuvura ugasanga urahangayikiye ukababona hamugarira mu gihe bitari ngombwa niyo mpamvu wabonaga iyo twagiraga ikibazo cyose twahitaga dusimbuka tukaja kwivuza kenshi twanigenderaga no mu Rwanda uko wageraga mu Rwanda bakagufata neza bakakuvura uko bishoboka kose kandi ugakira ukongera ukaba umuntu ukongera ukigira icizere cyo kubaho nuko byabaga bimeze nuko wewe rero ufata umwanzuro wo kuva mu gisirikare mfata umwanzuro wo kivamo nuko nanakivuyemo nubwo ntiwasubiyeyo sinasubiyeyo ubwo wari umeze ute wari urwaye ute wari watubwiye ko wari wararashwe ariko ntiwatubwiye situation yari imeze gute n'ukuguru urabona ko n'ukuguru kugeza n'ubu ngubu ndacagira ico kibazo iyo nambaye urukweto umwanya muremure byonyine ukuguru kurabyimba iyo mpagaze umwanya muremure nanone kukabyimba nagenda urugenzi rurerure nanone kukaba kwakunda urumva rero kubera ko naye naranyuze muri iyo formation kandi ni nk'iyindi formation nshasha nari narawubutse kurenga nari mu ncumbagira birenze kandi nkumva ndi mukuribwa noneho bituma mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngende nje kwivuza kandi kwa hose naho hari ibitaro muri iyo CBR twarimwe muri iyo nani twari turimwe yitwaga ngo ni CBR muri iyo nuko kuvanga ingabo twari turimo hari ibitaro ko twari tuno twibanze tutogira ico tugusaidia ku bintu bijanye n'amagufwa nuko nico kibazo rero no kuvuga ngo waje kwivuza se byibuze ubona ubuvuzi nubwo uvuga ubu nyine ngo uracaribwa ariko wahawe ubuvuzi nyuma yo kuva aho ngaho naraje nja mu Rwanda nimuhira hari abavandimwe ni naho nari naravuriwe ndivuza kabisa ndakira ndongera ningarura icizere cyo kubaho numva mbaye umuntu kandi subira mu buzima busanzwe ari nabyo bingejeje nuko hari ibibazo byinshi bagiye babaza bimwe muri byo harababaje ngo bankudusubirira mu utubwira ubutwari bw'abasirikare b'abanyamurenge
nubwo watubwira urugamba uko byagiye bigenda ubutwari bw'abasirikare b'abanyamurenge buterwa n'iki? Ni kavukire, n'imyitozo, n'ishaka, biterwa n'iki? ni ukuvuga ngo kuva kera reka mbe nk'ubibanyuriramo bukeya. ni ukuvuga ngo kuva kera abanyamurenge ni abantu bavukanye confidence. Mbese kuva kera n'aba ngaba abana batoya bose bagira iyo terume baza bavuga ngo abanyamurenge ngo n'ubwoko bw'Isiraheli. Iyo bigereranya n'ubwoko bw'Isiraheli nta kindi baba bashaka kugereranya, baba bashaka kugaragaza ko ari intwari. Kuko ubwoko bw'Isiraheli nibwo ku isi bwahuye n'ibibazo byinshi kuruta abandi, kandi ubu ngubu nibwo bukomeye kuruta andi yose. Nico baba bashaka kugereranya. Ariko ku butwari bw'abanyamurenge ndakubwira ngo ubutwari bw'abanyamurenge ni ukuri si ukubwiga. Ubutwari bw'abanyamurenge bw'abasirikare b'abanyamurenge ni kavukire. Urebye umuntu wese wageze mu gisirikare w'umunyamurenge ukamubaza amateka yiwe umwe ku wundi, wosanga ari abantu badasanzwe. Wogira ngo none barakoreshwaga kandi barakoraga ibisanzwe. Ni abantu bataza batinya, ni abantu batagira amanyanga. Amanyanga nshaka kuvuga buriya kazi kose iyo kajemo ibyifuzo bitandukanye n'akazi ukora, kera akazi kaba kagiye kukunanira. Abanyamurenge ntibagiraga ibyifuzo ngo amafaranga, abanyamurenge ntibagiraga ibyifuzo ngo bariba, ngo ariba umuntu. Ibi byose by'ibyaha by'intambara byo kuvyora n'ibindi abanyamurenge ntibabigira. Nta mwana w'umunyamurenge nigeze mbona bashinja bene ico kibazo, ntabwo bagiraga. Ni ukuvuga ngo yagendaga afite umutima umwe n'intego imwe yo kuvuga ngo agiye gukora iki igisirikare. Yigishwa kurasa aduyi, ni ukuvuga ngo niwe nyine niwe agomba kurasa. Ibindi byo ku ruhande byo mu kipa busy nta byahabaga. Rero ugasanga buri igikorwa cyose ukoranye intego. Nduzi ureba ututundi twose tuba turi hano tuza tububusa. Intego ni iziba nyamukuru. Rero ni intego niyo twarangizaga kuva bava mu Rwanda bambuka hariya. Suko hatari hari ibibazo byinshi, suko hatari imbogamizi nyinshi, kandi barazibonaga zose, ariko ntibazitindagaho kuko babaga bafite intego yo kurenganura iki ubwoko. Noneho iyo ntego niyo babaga kuvuga ngo umuntu wawe ugendera ku ntego nk'iyo ngiyo ntaca atokora kugira ngo ayigeraho. Niyo mpamvu musanga abasirikare benshi b'abanyamurenge ari nabwo butwari tubashima kuri uyu munsi, ari nabwo butwari buvugwa kuri bo uno munsi, nuko intego bari bayihaye n'ubundi bayigezeho. Ibikorwa cyangwa se objectif bari bafite muri ico gihe bayigezeho. Nabigarutseho bukenda kugira ngo muri iriya periode ni twebwe twabashije kubohora umunyamurenge akorera aho ashatse hose muri Kongo, aho ashaka yigira, aho ashaka hose muri Kongo, yororera aho ashaka cyangwa se gucuruza aho ashaka hose muri Kongo, kandi akarara aho ashaka, akagenda ijoro cyangwa se amanywa. Numva ko intego yari yaragezweho, suko hatari harimo ibibazo, ariko intego yari yaragezweho. Nico ngico ari naco tuzadusaba uyu munsi, tukavuga ngo nubwo iriya ntego yagezweho ntabwo turagera kuco twifuza. N'ubundi byanzitane bya bibazo byakomeza gushibuka, kandi bigishibuka n'ubundi bibangamira iki ubwoko. Aba rero badukurikira nibo bakagombye gufata yambere, barebere kuri basi, barebere kuri bakuru babo, barebere kuri aya makuru tuba turi kubaha, bahaguruke. Nta wundi butwari bazibonamo badahagurutse ngo baje kuri tere bakore. Kandi nta n'ikindi umuntu yonabigisha kirenze iki ngiki uko bari kwibona, ko barabona baberewe, ko barabona basa neza mu buhunzi, ko barabona hari uwundi muntu uzova mu kindi gihugu ngo aje kubarwanira iwabo. Cyangwa baza bagira ngo Kongo turi mu gusenga ngo Kongo kera tugiye gusubirayo turayihawe. Niko isengesho rigufi kera umuntu akaba aravuze ngo turatashe. Kongo ntabwo tuzoyihabwa nka telefone, Kongo tuzoyihabwa nk'urwandiko. Kongo ntitwoyihabwa muri ubwo buryo. Kongo tuzoyiharanira, Kongo tuzoyitange, Kongo tuzoyimenekamo amaraso kugira ngo twemere tuyibemo, kugira ngo tuyigiremo uburenganzira, kugira ngo tuyigiremo access kimwe n'undi mukongomani uwo ari we wese. Ntabwo tuzoyihabwa gusa kuri yabaza bavuga ngo turayihabwa. Kandi cyo kibazo nzancibaza iyo bavuze ngo koko twira ngo turatashe, tutagute ubuhe buryo tutahabute, nidutegura uburyo bwo gutaha.
dushaka uburyo bwo gutabara iwacu, dushaka uburyo bwo kwirenganura. Nitwe gatware dushaka uburyo twirenganura, kandi nta bandi dutezemo uko kwirenganura. Ni generation dufite n'abari kudukurikira, niyo mpamvu tuba tubabwira n'aya mateka. Nuko bimeze. Nukuvuga ngo nkiyo murebye ico mwaharaniye, iyo murebye imbaraga mwakoresheje, amaraso yamenetse, abana b'abasirikare banyu baguye mu gisirikare, uyu munsi mukabona Kongo imeze uko yari imeze ico gihe, mubitekerezaho iki? Ngira ngo icyo tubitekerezaho byaba ari kimwe muri ibi ngibi bitumye tuganira kino kibazo no munsi. Iyo aba ntaco twabitekerezagaho tane cari kutuzana hano, ariko kubera ko iyo tutekereje n'ubundi akarengane katumye abana bacu bapfira muri Kongo, ubutaka twaharaniye igihe kingana kuriya, noneho kandi bikaba bimeze uko nguko bimeze, tuza tubabazwa n'ico kintu kandi tukibaza impamvu. Kubera iki cagiye habaye kwirwanaho, kubera iki habaye kwibohora cagiye, kubera ko ubunyine bidashoboka, kubera ko ubunyine bitarimo gukorwa. Nico gakibazo umuntu yakwibaza. Urumva ko ibyo ari byo zose hari ico tubyibaza, gusa gatwe turashaje, turabyibaza, ariko kugira ngo tubikore biragoye. Abo tubwira nibo bakagombye kubyumva cyane kuruta uko twebwe turi kubyumva. N'impamvu tuza turi kubabwira iby'ubu nyine, cyangwa se tuba tubabwira ibya kera, tuza duheririye kera kugira ngo tubumvise iki kibazo ntabwo gihereye none, iki kibazo cyahereye kera. Ba data murabizi bararwanya igihe camurere, birwanyeho, byarabaye ibi ngibi biriho ubu nyine, birwanaho, baba iwacu ku ngufu, ngo biruhe birakunda. Ico gihe kinyuraho kiragenda, ngo bucaza iriya generation yacu n'ubundi abo basaza bavuyeho bashaje, kubera ko nta bandi bari bafite abasimbura, binjira kandi muri ya systeme yo gutotezwa. Ngo buce haje generation yacu, twagiye gutabara ubwoko cyangwa kwitanga kugira ngo turwanire ubwoko bwacu burarijwe, bwari buraye buri bupfe, bwari buraye buri burimburwe, bwari bugeze kure n'itotezwa, bituma abantu bafata uriya mwanzuro. Baragenda kandi bagera ku kuco n'ubundi bifuzaga, kuco n'ubundi basaza bari baragezeho kuko bari bayibayemo ku ngufu. Turabohora kuriya twari tubivuze. Noneho iyi generation yacu ngo irangire n'ubundi, kandi urabona ko ari kwa kundi kandi byongeye kumera, kubera ko bariya n'abantu bakagombye kuturengera, ariko kandi nibo batukandamiza. Kuri iby'inyaminsi yose twakoreye iriya leta tuyirasa nk'imfabusa. Mu by'ukuri iyo aje kuba ari leta irekonesa, iyo aje kuba ari leta izi ko ari leta y'abaturage bose, si uko nguko tuba tumeze uno munsi. Ariko urabona ko turacecetse, turatuje, kandi irabizi ko twayikoreye. Ziriya ngoma nyinshi zabayeho, ziriya leta twazigizemo uruhare kuzishiraho, ariko tuba tuzishiraho uwo munsi zikaduhinduka, akaba ari twe zigira abanzi, akaba ari twe zica, akaba ari twe zinyaga, akaba ari twe zitoteza, akaba ari twe zikorera ibi byose bihaye bikorerwa ubwoko bwacu no munsi. Nkavuga ngo njewe aba bantu bari kutwumva, aba bantu bari kudukurikira no munsi, bakagombye kuja hamwe, bakagombye kureba kure, bakagombye kumvira kuri aya mateka twaye tuvuga, bagafata umwanzuro wo kwirenganura, kuko nta wundi muntu uzabarengana. Kandi kiriya gihugu nico cabo, nta kindi gihugu cabo bazigera babona aho bazoja hose. Igihugu cabo n'ubundi kizoguma kibe kiriya gusa. Rero bagomba kugiharanira kugira ngo kizokomeze kibe cabo. Nuko bimeze. Yarakoze cyane. Tukiye tuvuga nyine kuri ubwo butwari bwagiye bubaranga, byagiye bibaho. Ubwo mwakoze ku ngoma ya Kabila, ndavuga generation yanyu cyane. Izi ntambara zose inyinshi zabaye imbere ya Kabila, izindi ziba Kabila uyu nguyu, nuvuga ngo ni ba Kabila bombi. Se buriya bamenyaga ko ari mwe mukora ku kazi nk'abana b'abanyamurenge. Barabimenyaga cyane. None se Kabila ntibamutoraguye ku misozi yo ngiyo, yarazi uko intambara imeze. Ubundi se ntiyarasanzwe ari umujenesi, ariko umuntu guhinduka ko umuntu biroroshe. Twajanye nawe kimwe n'abandi bose, kimwe n'umukongomani, kimwe n'ukuntu Murere yabayeho ngo bicirashira n'ubundi turabana n'abakongomani.
kimwe n'ukuntu ibi ngibi nabyo bihaye bigenda gutya ariko dufite twizera ko n'ubundi bizogira indi mpinduka. Twajanye nawe yari abizi ko turi abanyamurenge ariko yari yarahishe ubugome bwe mu mutima. Tiyabugaragaje, tubana nabo turakorana. Abana abanyamurenge benshi ntibamwe Scottinze se kandi abakunda babana. Njewe sirakubwiye ko nabaga kwa Douglas Bugera ari secrétaire wiwe office imwe hara kwa Kenga Wadondo. Tari bisanzwe ariko umutima w'umuntu kujya buri kure ti wowe umenye. Uburyo yaje guhinduka ni bwa bujenesi bwe bwa kera bwamuzutsemo n'ubundi. Nukuvuga ngo yari yarahishe, yari yarubitse ingwe, yari yihishe ariko n'ubundi bwari bukimurimo. Tibyatinze umuntu uryamye ku kibi sinzi cyahise gihinduka n'ubundi gitakigaragara. Abantu bagapfa amarejo yose, abantu bakicwa ahantu hose. Si Kabila wabishe, ukuye ko nawe amaraso yamenye n'ubundi nawe ariyo yamenetse. Ngo buce haje uyu muhungu we nawe yakoranye n'abanyamurenge cyane kandi neza pe. Uyu muhungu aya mapromotion menshi tugira n'uyu muhungu we yatanze neza pe. Uburyo rero politike y'abakongomani yaje guhinduka ikaza kumuhirika hakaza gutorwa uyu gitangaza. Nuko byagenze. Uyu rero kuva yahagenda ibintu byose byanyebongera byama bisubira hasi bubisi irudubi kabisa. Twamadusa nk'abanyamurenge tuvutse kandi muri Kongo ubutangabusha. Afata abana arabafunga, afata abana bakura ku mafonction, afata abato yinjira muri ibi byose. Story yiwe iriho we n'umuyobozi n'ubu ngubu kiriho umuntu atotinda hari kuvuga. Abenshi baye bakurikirana no munsi samateka ku mateleviziyo, ku binyamakuru, ku bintu byose, amadisikuru ye murabibona. Kandi ikindi mutabivumviye no kuri ibyo murabyumvira no ku mateka cyangwa se no ku bihe bituriho. Nibarebere ku bihe ibi bituriho no munsi ni uguturuka kuri we. Nico giwacu hahiye, nico ginka zanyazwe, nico giwacu hashize. Ni kuri iyi ngoma yiwe tu ni iyi ngiyi. Rero hakagombye gufatwa izindi ngamba nshasha, hakagombye gufatwa ubundi buryo bushasha bwo kugira ngo abantu barebe uburyo bokongera kwirenganura, bokongera kwisubiza agaciro, twokongera kwisubiza igihugu cyacu. Ko nta bundi buryo nabo. Niba ari uburyo bwo kuvuga ngo dushake imisada tuyishake, bamwe bagende bashaka inshuti z'ibihugu, abandi bagende bashaka inshuti z'amafaranga, abandi bagende dushake support yariyo yose, yabi y'amafaranga, yabi y'amasasu, yabi iki. Tubonye uwo ari we wese utwemerera muri uyu mwanya, tukumva umunyamurenge wese yakagombye kumuja inyuma kugira ngo tubashe kugera ku ntego. Yaguvuze ikintu nari ngiye kukubaza n'ubundi. Nari yavuga ati none ko mwakoze igisirikare mukorana n'ibihugu, kiriya ntambara ya mbere irimo ibihugu byinshi kandi harimo abanyamurenge n'ubundi bari imbere benshi b'ibiyongozi. Kubera iki abasirikare b'abanyamurenge batubatse, kuko ni nkabo wenda mvuge gutyo network cyangwa se batijibanye n'abandi bakomeye ku buryo bubaha imisada kugira ngo mwirenganure? Abasirikare ntabwo bazabaja muri ibyo. Ibyo ngibyo biba bifite inzego za leta kandi iboga nta leta bafite, kandi leta abasirikare nta leta buriya bagira. Ibyo ngibyo biba bifite inzego za leta, kandi inzego za leta urumva ko arizo zagiye zihindagurwa kuva. Oya nari mvuze abasirikare urumva abanyamurenge nkabo bari barangaje abandi imbere. Kuki rero abo bantu batubaka kuko nta leta abanyamurenge bafite yabo, leta ni ya Kongo kandi iyo leta ya Kongo nigira abanyamurenge gutya. Kuki rero abanyamurenge badashaka imisada muri ba bantu baziranye cyangwa se muri bya bikomerezwa bindi bakigumura kuri leta kugira ngo ibahe umusada kugira ngo babi wabo? Igihe cyo gushaka umusada niki, ariko ico gihe twari muri leta kandi leta ibyo twari dushaka byose yari yabidukoreye. Hari ico leta yari yaratwimye. Sinakubwiye ko Kongo abantu bayizenguruka uko bashaka, sinakubwiye ko umuntu yakoreraga iyo ashaka. Ico gihe twari muri leta. Leta nukuvuga ngo yari twebwe, nta handi twajaga gushaka abandi bantu
barenze uburyo twari turi muri leta uko imbaraga zose twari tuzifite ahubwo wakabajije tese ubu ngubu uko bimeze gutya nubwo turi kubwira abana ngo bagende cyangwa se ubwitange bw'abana bagenda bate bagenda bafite iki baba bafitiye sapoti iturutse mu buhe buryo nico umuntu yo kwibaza n'ubundi za nzego turacazifite dufite abashinzwe ibyo bintu b'abanyapolitiki twobabwira ngo ni muja cyangwa muja ariko kandi dufite n'abavukanye dufite n'ibihugu by'abavukanye byagiye binadufasha murabizi tubigira ibanga none se kubera ko uyu munsi batogena ngo babikomangeho abibwete n'ubundi nimudufasha kwa kundi mwadufashije tumeze aho twari tugeze cyane n'ubu niho tugeze kubera ko ababishinzwe kubera ko ababishinzwe batogena ngo bakomange ngo bavuge ngo n'ubundi nimututabara turashize turambuwe kandi igihugu tubaye kandi inzererezi ntabwo bubyanga budufasha ko buriya ngo niba ari ikibazo wacu umugani sinzi ako kantu ningiye ko bari ko reka nkareke ariko kurya umuntu mwabanye cyangwa se mwasangiye nubwo mwoba mukaza muvuga ngo mwigeze nubwo twabishira mu mutagiye gutyo mukaza ngo twigeze ibyo ari byo byose aza kuzirikana ibyo ari byo byose abagufite ku mutima aragutekereza ntabwo yo kwibagirwa ngo avuge ngo yarakwibagiwe rero ni umwanya wo gushira ubwenge hamwe ni umwanya wo gushira ibitekerezo hamwe tukongera kandi tukibuka uburyo twarenganuye ubwoko cagi n'inzira byanyuzemo hakaba ariyo nzira twongera kunyuramo twereke tutonyura muri iyo nzira ngo byongere bikunde biroroshe ariko twenyine ubwacu nitubanze twumve kumwe nitubanze dushire hamwe nitubanze dutekereze kimwe nitubanze twumve ko iwacu ari muri Kongo nitubanze twumve ko nta yindi wacu tuzogira hanyuma twiruke hirya no hino abantu bagenda aho umuntu wese ashoboye gushikira agenda agerageza twijibane n'ibihugu twijibane n'inshuti twijibane n'abavandimwe tubasabe tubatakire tubapfukamire badutabara kandi nitubikora gutyo muri ubwo buryo tuzotabagwa tuzongera twubake iwacu ariko tutari muri ubwo buryo ku mbaraga zacu twenyine twebwe bamaze gusa nk'abaciye umutwe ubu dusiganye ibihimba gusa biragoye zo dusaba imbaraga nyinshi nuko hari ibibazo bimwe abantu bagiye banyandikira ngo nkubaze nko muri pati ntukareke kubivuga hari umuntu wanditse avuga ngo hari igihe ngo wageze iwanyu usanga baragukoreye ikiriyo ati ibyo bintu ntiwabibabwiye nabyuze kubivuga ngo iyo nkuru yibabwireho icya kabiri handi babajireho ngo se wagiye mu gisirikare ufite imyaka ingahe yego reka byombi mbisubirize rimwe icoco cya kabiri nagiye mu gisirikare mfite imyaka 16 ico gihe nagiye mu gisirikare ico kera ndagisubije kirumvikanye arashubijwe ikibazo cya kabiri nimba nawe ayifite arumva umukora yego ni ukuvuga ngo iki cya kabiri twavuze ko nageze iwacu nsanga barankoreye ikiriyo ngo wigize ko warahageze ngo usanga ngo baragukoreye ikiriyo ngo yari ahari koko ni ukuri kabisa nageze iwacu nsanga barankoreye ikiriyo byagenze gute byari biturutse kuki ico gihe ni imbere y'igisirikare utaraba umusirikare ni amateka yabayeho y'abantu baguye inganje abantu baguye inganji ari abanyamurenge baguye inganji wenda ku bantu babaye muri Kongo benshi ayo makuru wenda sinzi ko baba bayafite yose ariko reka tubibabwireho mu ncamake ni inganji igihe cy'inganji igihe abanyabibogobogo bapfuye katuye tuza kwibuka mu Gatumba iyo tugiye kwibuka abanyagatumba turuzi ko tuza turangiza tukibuka n'abanyabibogobogo abanyabibogobogo ntibaze bikukwa 96 okay abanyabibogobogo rero bapfuye 96 nico gihe cy'inganji mvuga si inganji ya kera si inganji ya kera ni inganji 96 ni inganji 96 ayo ngayo abantu ntibayazi cyane ingayo inganji 96 habayeho 96 ni igihe intambara ya AFD igihe Kongo itewe ihaje gukuraho mu buto abantu bari mu birari inganji abaturage bari batuye inganji nibo bapfuye n'abashumba barapfa rero ico gihe nanje nari mu bashumba bari inganji
twavuye Inganji ni ukuvuga ngo ubundi twagaza twavaga Inganji tugaca ahantu ngo ni Iseke tukika kuri Rombwe tukambuka kuri Kirisi tukazamuka Imirimba niho Abanyamurenge bari bagarukira ariko twari Inganji cogi none intambara ngo itangire gututumbiriya ku mipaka Ababembe bagira ubugome ubundi bari babusanganwe ariko nyine kamera irazuka bama bagira ubugome ngo bamara kugira ubugome batera umuhana wabaga ahantu ngo ni ku Kiziba w'Abanyamurenge bayica abantu cyo gihe muvanga Abanyenganji bejo bundi 96 bapfuye utarinjira muri iyo tunyuriremwo buke intambara ya FDL itaraba byabaga bimeze gute kubera ko abantu wenda babyumva gutandukanya cyangwa se hari abatabizi urumva kugira ngo izo byabaye muri Inganji ariko byari bisanzwe bimeze gute mbere yuko iyo ntambara iba yaje gute muri Inganji nta telefone abaho nta makuru abaho amakuru mwayamenyaga gute mwabwirwaga ibyo bintu amakuru yabageragaho gute nuzo kuri ubajije ikibazo kiza mbere yuko FDL itangira mbere nko mu kiganiro twari dusorejeho ndasa nk'uwari umuyikozeho ndetse nari nkubwiye ngo Abanyamurenge bari bageze kure bari bagoramiwe bari bagowe bari batotejwe ico gihe twageraga Inganji n'ubundi ntabwo twageraga badukunze twageraga ico biti bitoro twagiraga ruswa twatanga inka buri kibuga kigatanga inka buri kibuga kigatanga inka tugaheza Ababembe kugira ngo bemere turagire iwabo kandi urumva ko iwabo kuko nta nka borora niho habaga hari ubwatsi rero kugira ngo bemere gusa ngo turagire ku musozi gusa iwabo tukarinda gutanga ikiguzi kandi nabwo kitavuze ngo kirahagisha twageraga igiciro batamwatanga nk'inka n'ubundi bwacigiye bashakisha ico cyose bakongera bakagaruka bagasaba ikindi bishaka niko byabaga bimeze niyo situation Abanyamurenge bari barimo bari barasigaye mu mago nukuvuga ngo n'ubundi bari abantu basa nk'abanzwe bari abantu bamwe bari barashizwe nko hagati n'ubundi baguma izina ryari Umunyarwanda izina Umunyarwanda ryawozeho guma kutwita Umunyarwanda nukibaza abantu bavutse ureba we ubwawe ariko akakwita Umunyarwanda kibaza iyo mpamvu none wari kubikurikiranye neza cyangwa uri kubikurikirana usanga ari bwa bugome n'ubundi bwa kera bugenda buva muri basekuru bukaja muri base bukagenda buza kuri buri generation ariyo yose kugeza kuri ubu ngubu hari umwana wavuze ejo bundi ntibizotuma atakwita Umunyarwanda ariko kibaza yavutse agusangaho uri umugabo wubatse kandi munaturanye ariko kibaza impamvu akwita iryo zina kuvuga ngo ni ya myumvire ni bwa bugome ni ya macakubiri akibabamo ni ukuvuga ngo amacakubiri atarava muri base cyangwa ngo aviriya muri bo mu moko yabo abana bo kubivuga n'abakivuka bazavuga ibyo base bari kuvuga ngo niyo situation Abanyamurenge twari turimo kuko warubajije nuko tudukomereza rero mwari Inganji ico gihe amakuru mwayamenyaga gute ko intambara iri gututumba nta makuru twe twari tuzi Inganji twari twibera mu biraro nta telefone yahabaga nta yandi makuru ukuntu twayamenya amakuru twaza tuyamenya iyo ari nk'umuntu ututse nk'imuhira akaza akatubwira amakuru ariko ubundi nta makuru twamenyaga nuko ariko ico gihe ntawavuye imuhira noneho Ababembe bari bagomba kumenya amakuru bamakomeza beregerana bakomeza kugwiza urwango bakomeza kugwiza ibintu by'ubugome bagomeza no kwitegura uburyo bazatugirira nabi ariko gatwe tutabizi nuko ngo buce batera ahantu hari umuhana ngo ni ku Kiziba batera Abanyamurenge bamwe barapfa abandi barakomereka ari mu ijoro kuba ari ku Kiziba ngo buce baraza baduruka ahantu twari mu Kajembwe twebwe mu Kajembwe niho twahuriye ubwo bari baraye batewe abashumba bose bari Inganji bahurira aho ngaho ngo ni mu Kajembwe ariho bahurira bamasha kuvuga ngo abantu bambuke bace kuri Kirisi bagendega batahe basubira Imirimba ubwo Inganji habaye habi nuko abambere nyine abo ngabo barimo abagore n'abana bahise bambuka basanga inzira zitarafungwa barambuka igice cya kabiri cyambutse cyasanze kera kiraro bagifunze biba ngombwa ko gica mu rufunzo nico cyari kirimo base ba Colonel Bisogo
Semoza niho yaguye n'abandi nabo niho baguye ariko abandi baratambuka Kuri ico kiraro. shaka oya baca mu rufunzo batambutse bwa mbere gusa no baje izo kiraro abandi batambuye mu rufunzo icya gatatu rero nico twari turimo twebwe twasanze ari mu rufunzo hafunzwe ari no ku kiraro hafunzwe nta yindi nzira nta bundi buryo nta handi hantu twoca biba ngombwa ko duca inzira y'Ibubembe urumvaga kera bambutse bagiyega bavuga amakuru ko ababo basigaye Inganji nuko nyine rurangiye ariko tuza kwiha umutwe wo kuvuga ngo dusubire Ibubembe uzi kuvuga ngo uve Inganji uzoheza umushasha wose uve Inganji uzogera Ibubembe ni kure cyane kandi niho mu mihana y'Ababembe cyane urumva ko ntababitekerezaga ko twafata uwo mwanzuro abariko tubigenza twavuye aho ngaho dufata umwanzuro wo kunyura Ibubembe turamanuka ducana mu Rwako dukanwa n'Igikonde ndagenda amasimbuka imihana ni myinshi mu nzira hagiye hagwamo abantu ubwo amatungo mwayataye aya matungo inka zose niho zasigaye ibintu byose byasigaye Inganji twamanutse uko tumeze gusa ubwo mwari abantu bangana gute twari abantu benshi bari abashumba benshi bagera kuri 40 ariko ngo tugere ahantu ngo n'Igikonde no twasanze igitero ca mbere noneho ngo tugere muri ico gitero ca mbere baradutawanyikisha ona bari batwiteguye twebwe nta gikopo na kimwe twagira nta kintu na kimwe twifitse bagiraga amacumu n'imihoro ngo badutawanyikishe nyine umuntu akazasigara amenya gakundi gusa mwahunganye abandi yo bagiye uko bapfaga ntiwabimenyaga kandi ico gihe mwari mutaranamenya n'uburyo bwo kwirwa nta kindi kintu na kimwe cyari kitarabaho nuko agakundi nyine muri kumwe niko wamenyaga kandi ico gihe kwari ukuvuga ngo napfa nuko nta kundi nta gusubira inyuma abasigaye bakomeze biruke gusa uzohuruke ugwa mu nzira nta kibazo niko twari twariyemeje ariko tugira systeme ntitugenda amanywa tukaza tugenda ijoro haba ku manywa twihisha tukagenda ijoro haba ku manywa twihisha aba ariyo systeme tugira tuva Inganji twamaze hafi ikintu c'icumweru cyangwa ibyumweru bibiri tuba tugenda gusa mu biyaya ubugenzi bw'ijoro tukagenda akabigiye tugira ngo twageze kure none baje mu gitondo gaho tugiye kwisha tubwo tugasanga twasubiye nk'inyu tukazanga twasubiye inyuma iyo twaza tu kubera ni ahantu tutaye tugendera mu muhanda mutanazi nano ikugereranya ibirere gusa twagendaga hagati y'umuhanda uva Ifizi ugera hano Ifizi zabaraka uruka za Uvira none twaza tugendera hagati yawo na Tanganyika n'imisozi iri hagati ya Tanganyika hagati y'umuhanda na Tanganyika twagendera muri ibyo biyaya byo hagati gusa kugereranya gutyo gusa ariko urumva nyine nuko twabigenjeje turaza mu nzira harimo amastepu menshi y'ibibazo byinshi twagiye duhura namwe bamwe muri twebwe bagenda bapfa genda utunyurira utubwira amakuru mvuye umuntu yabajije abizi wenda cyangwa mwarabanye musinzi kwiyanyuramwo ni maremare ariko nyine igitero ca mbere nkuko nari mbikubwiye cabereye Igikonde nyuma yabwo njewe mvuye ngaho Igikonde nawunganye n'umusaza bita Semuribwa mpungana n'umusaza bita Karobandika mpungana n'umusaza bita ngo ni Ngarura njana n'umugabo bita ngo ni Rukumbuzi ngo ni Gatabazi undi ngo ni Mutware ako gakundi niko twahunganye uwo mwanya bakimara kudutawanyikisha turaba ari ni nabo twahise turakomezanya tukagenda ijoro ku manywa twisha tukagenda ijoro Ngarura yari ahazi yari umunyabubembe n'uwo Mutware bari abanyabubembe akabiri bagerageza ikirere naho twebwe byari pi nta kirere twari tuzi nuko turaza ngo tugere ahantu ngo ni mu banyabibembe niho uwo musaza Karubandika yaguye niho twamusize gupfa ukurambaza ngo gute nizamfu bamurashe nawe gutyo nyine gutyo tuwante n'amacumu barishima cyane bagira amaseremoni tumusigaho abari yago twe turakomeza duhunga tugera imbere tutaragera kure cyane uwo musaza Karubandika Semuribwa nawe abari wago nawe baramufata abandi turakomeza uko barimo babiruka inyuma twagendaga amajonti tugenda amanywa ariko byabaye ngombwa ko duca muri uwo muhana w'abanyabibembe n'umuhana muremure w'Ababembe munsi yaho ntaho twari dufite shortcut twoca no haruguru ndaho byabaye ngombwa ko tuwucamo hagati nijoro mu rukerera
ko twatinyaga no kuwinjiramo ariko nyine tuwucamo mu rukerera ubwo ni ukuvuga ngo bakarwandika baza bapfa mu gitondo bahe bucagurikana bamwirundaho turatambuka ngo tugere imbere se muri bwa nawe muri ico gitondo nawe baramufata muco gihe nawe yapfuye uvuga ngo bari uwo muhana wari usanzwe uzi ko muhari ubiteguye bari babizi bagiranaga communication amapikipiki amamoto bari babizi ko tubaye tugenda tunyura muri ubwo buryo hari naho twagendaga twisha ku manywa twisha tukabona nk'umugore aratubonye ayuhinga nuko yagira ngo arasakuza tukahindura ibicicaro tukaja ahandi ni bene ibyo bagendaga bafite amakuru kandi abashumba hari n'uwagendaga ari wenyine cyangwa babiri batatu b'abanyawembe twari kumwe n'abanyawembe benshi baye bagenda muri ibyo biyaya bose tugenda duhungahunga gutyo gusa twamibwiranaga amakuru cyane twatuza amakuru uko twese twaye tugenda gusa wamenyaga bo muri kumwe twaje kuva aho ngaho rero uwo muhana w'Anyabembe ni mubi cyane ku bantu bawuzi impamvu uwo muntu ashobora kuba yarabajije uko ashobora kuba hazi ni habi cyane nta shortcut yagira ni habi niho abo bagabo bombi baguye ngo turangize ngo mu rukerera nibwo babafashe ngo ukerera twanyuze mu muhana ngo tugere hagati batangira kuvuza induru abari imbere abari inyuma abari hakurya abari hakuno induru yamivugira rimwe kandi gabukeye biba ngombwa ko batugotagota ahantu hose uretse nyine bene abantu b'amaguru yihuta twari tukiri udusorega dutoya twihuta kandi nabo ntiyo kwama kwitanga gutya aza guheza inzira ahubwo akaza kwiruka inyuma ariko ntiyo kwamaza ngo mwama muhura gutya kuko atabaga akwizeye nawe 100%. kandi bakaba bafite amakuru bavuga ngo inkotanyi nuko niko byabaga bimeze bari muri ico gihirahiro nuko basaza no twabasize guco turakomeza turaza tuza kwambuka Mutambara niho hari ahandi hari hagoye kandi kwambuka Mutambara n'ubundi turaca mu muhana w'Ababembe aho bita mu Gafurwe turaza twambutse Mutambara naho mu gitondo kare turambuka ko nta bundi buryo twagomba kubigenza twambutse mu gitondo twamaduheza akarambi kose gutya twinjira mu muhana w'Ababembe batureba n'Ababembe bakaturunguruka bagahunga yaturunguruka kikuta hirya hari mu gitondo kare bayabuzuka akababwiye iwabo baturunguruka kita hirya natwe twama twihuta gusa tubinjiramo turihuta twihute gusa baraje kwitera hejuru kera twatambutse twama twinjira neza mu muhana kandi nyine ngo twinjire basanka baduhaye nk'inzira bariyeka tunyuze mu muhana turatambuka ngo dutambuke uwo wacu umutware niho yaguye hasigara umuntu ngo ni w'Umubembe aba nk'umuvugisha amubaza nk'amakuru none umutware nawe kuko tutari tuza amakuru y'Ububembe uko bimeze akenera kugira ngo amubaze amakuru y'Ububembe babatangiye kumwegera naho ko bamwegera abandi ko baraca inyuma bamuzenguruka naho niwe bamufatiye umutware nawe tumusize gutyo kandi niwe wari umuhana wa nyuma kubaza amakuru niwe wari umuhana wa nyuma w'Ababembe nuko umutwara basigayeho nuvuga ngo kugeza ubwo ntimuri akamenya amakuru y'intambara yabaye bahise bagwa aho ngaho nta yindi ntambara kugeza ubwo ntitubizi nta ntambara iraba za Bubembe intambara yari yabaye yari babasirikare ba Mobutu hamwe n'Ababembe bari bazamutse ubwo twebwe twarenzega mu Bibogo bwo ari wo munsi abantu bamanutse mu Rusenda baja gupfa noneho ngo dutambuka aho ngaho mu Gafurwe uwo muhana wa nyuma bakaza tugati muragiye ariko imbere murabona bagenda basakuza kujya Ababembe bakaza basakuza cyane n'abari hakurya bagoma bakabyamiriza tugera imbere turavuga ati kandi aba bantu ibintu bari kuvuga usanga birimo ikibazo dushaka uburyo twisha tuze guhuruka Ibubembe bwishe kuko bunyine ku manywa dushobora kugwa muri yaduyi kandi akatumera nabi kandi muzi ko mwabarenze turisha ngo tumare kwisha ngo habe mu kajoro tubonaga kwinjira mu muhana wo mu Bibogo dusangaga abantu barahe bamanutse bose bamanutse umuhana wose bamanuye mu Rusenda nico gihe bagega nta bantu bari muntu huzuyemo abasirikare bakatanya ariko ntitwabimenya n'Ababembe twinjira mu muhana neza uzuca nyine iruhande rw'amashuri n'andi maza bakukarango hejuru hagati twinjira mu muhana igihanda gisa nka kinini twama twinjira mu muhana turakomeza ikanisa ryabo byo mu Bibogobogo riba hagati mu muhana ugeze kure turinjira neza ngo turogera ku ikanisa duhimishwa n'abantu babiri bavuga iringara naho kukera twarenzega abandi barahwekereye ni mu kajoro bizimanye babaze batekeye ibintu nuko ngo baduhimishe nta makuru n'amake turamenya duhita twumva ko habaye ikibazo atari abacu twanye tuvuga ngo muhindukire twiruke twama twiruka bama batangira kuturasiraho naho hajya twaciye ku mashuri buzuyemo
batangiye nabo bararasha, abari haruguru mu Karango nabo bararasa, bama bahinduka ikirere amasasu gusa, turirukangaga tumenyega ko igihugu catewe ganaco. Tanga hari ikibazo naho n'undi twaba twicizeye ni Bubembe ko ari amahoro, sanga bacitse n'intege cyane, ariko turakomeza turagenda turakwisha mu irango rimwe rirebana ni Bubembe, rireba ku Kabara, ku muhano wo Kabara w'Ibubembe, bikareba ku mugorore w'Abanyakarama, bikareba mbese Bubembe, iryo rango rireba Bubembe neza. Aba ari ryo tuja kwishamo muri iryo joro, ari ryo turaramwo, ariko muri iryo joro twaza twumva inka kure, twumva inka nuko ngo bucega mu gitondo dutangira kubona abantu, twaza tubona abantu baye bava ku mugorore w'Abanyakarama bakaza gutwara ibiryo mu muhana wo ku Kabara. Tubona muvema ziriho turabitegereza cyane, tubona n'Abanyamurenge. Ntabwo twahenze gusubira mu nzira, twanye duhota gusiga isambe igihuru turikonera twika ahantu. Nuvuga umugorore mwari muri hose w'Abanyakarama? Oyaye, baza bava ku mugorore w'Abanyakarama. Twebwe nta twari tutaragera ku mugorore wari we wose, twari tugihunze mu Bibogobogo, twarasiwe mu Bibogobogo. Dono turazamuka kuko turareba za migorore yose gutya no ku Kabara. Abariho turara mu gitondo tukaza tubona abantu ko barava ku mugorore w'Abanyakarama bakaza gutwara ibiryo ku Kabara, mu muhana mu Rurimba ku Kabara, akaba ariho baye baza gutwara ibiryo. Tubona ni muvema y'Abanyamurenge, none duze tumanuka ico gisozi n'uruhuru rurerure twikamukuzi, twambukira neza mu muhana wo ku Kabara. Tumari twinjira mu muhana dusanga n'abantu baza gutwaraga ibiryo bakabijana ku mugorore w'Abanyakarama, kuko Ububembe bwose niho hari yasigaye Abanyamurenge gusa. Abandi bose bari barahunze baheza inzira ya Bijabo, baranahurutse za Cakira na za Kamumbiri haruguru hose. Abariho gadusanga abantu bari basigaye bose Ububembe niho bari ku mugorore w'Abanyakarama. Uko niko twahurutse ngo tuvuga aho ngaho ku mugorore w'Abanyakarama, abagerega bababwiye amakuru, batubwiraga amakuru ko abantu bose bashizega, tumenyega ikirere ko Bibogobogo bose abantu bapfuye bashize, tumenyega ikirere ko intambara, ariko intambara zari zitaratangiraga Ibubembe. Ubwo babandi bagiye kwicwa ntibaricwa cyangwa nta makuru yabyo twari dufite. Bari bamanuwe gusa mu Mushasha, ariko nta makuru yabyo twari dufite twebwe. Nuko twavuye aho ngaho ku mugorore w'Abanyakarama, twagize nk'icumweru twaturuka ko twahageze twaravuvuritse, ibintu imyenda yaradushanyagurikiye, birato ntabyo tukigire tugowe kabisa, turi abantu bavuvuritse. Abantu bari bagize hafi ibyumweru bibiri ntaco turya ntaco tunywa, turya ibintu bibisi byonyine biringi buguyeho, urumva, kandi dufite niyo panike mu mutwe, twari tuvuvuritse biteye ubwoba. Nuko twagira nk'icumweru ngo tuce turazamuka twinjira Ndobo, duhuruka mu Bijabo. Mu Bijabo turamanuka tugeraga mu Kamombo, mwongerega mu Kamombo sanga nibwo bari barangije ikiriyo canje. Umva ko bari baragiye baja za Mirimbiri ya hirya, baja kubazaga amakuru y'abantu bose bavuye Inganji, basanga twebwe ntabwo twigeze tuzi. Bagenda bababwiraga bapfuye abo bamenye, bagendaga bababwira abo bamenye bapfuye, ariko gatwebwe bamavuga ko twasigaye hakurya, bakamavuga ko twebwe twahise dupfa rugikubita. Nuko aba ariyo mpamvu dusanga twageze iwacu, dusanga nyinje nageze iwacu usanga kiriyo carangiye, n'abari baje mu kiriyo banatashe. Nuko ndabuka gutyo, niyo mpamvu wumva bari babaje akabazo, kandi niyo mpamvu tugasuyogera ngo tugasobanure, ndagira ngo ngasobanuye neza. Uhageze usanga ikiriyo carangiye, bigenda gute? Hari ukundi urumva abantu bari bazi ko umuntu yapfuye bakabona urahurutse. Ubundi nahageze nsa nk'utunguranye, kubera nyine ko mu mitwe barantekerezaga, ariko bari bumvishe ko nyine napfuye byarangiye. Mpageze nta kindi urebye ni ceremony, barambagiye baranzimana, haba ikintu nyine gisa nk'ikidasanzwe mu karere. Sinakubwiza ukuri, abantu hafi ya bose mu karere baje kundamutsa, baza kumpa pole, baza kumbaza amakuru, uburyo twagenze, ibyo twanyuzemo. Urumva nagize nafashe hafi ikintu cy'ibyumweru, hafi ukwezi, abantu baza birigwa iwacu bimeze nk'ubundi bukwe, kandi nuko niko byari bimeze. Amuduhuriza rero intambara icugira tutumze, iho wasanze bakiri amahoro, wasanze na intambara yarabaye? Nasanze wari amahoro batuye. Iriya mihana ya ruguru yose yari ituye, ariko kera inkotanyi zari zararenze, zigiye ziba mu mihana nkeya, ariko intambara zari zitaraba. Zaje kuba guti tudukomereza, kuko urumva inkuru yawe ifite aho ihuriye nuko wagiye mu gisirikare.
sawa nyine nahereye ku Naho. gisirikare dukomereza urumva intambara yari itutumbye nongere ntangire igihe nagendeye mu gisirikare oya kugeza uno munsi naho uhita udukomereza tutangire igihe wagiye twarayivuze iyo nkuru ariko yego none turayisubiramo ariko urumva intambara yari itutumbye kandi icyo gihe twahereye igihe wagiye mu gisirikare muri Sange uhita uja muri Sange muri Seyi ariko aho hantu urumva hari agace kari hagati usa n'uwasimbutse nta kirenze intambara twageze iwacu dusanga inkotanyi zararenze hariho inyigisho z'abantu kuja mu gisirikare hariho inyigisho zo guhindura ubutegetsi bwa Mobutu nibyo twahitiyemo kuba abantu nyine bari kwigisha ubwo buryo urumva mu babyumvishije mbere naje nagomba kuba ndimo kubera ibyo nari nanyuzemo nahise mbyumva njewe vuba cyane baravuga ati abantu babyumva bagomba kuhaguruka bakazoja muri training mu Rubirizi ndi mu bantu bahagurutse iwacu ba mbere ndahaguruka njana n'abandi bari bavuye mu yindi mihana baduheza abasirikare bakeya b'inkotanyi turamanukana tuja muri training mu Rubirizi intambara ntiraba intambara kera amakayi wacu twavuye iwacu kera amakayi wacu yaraswe yose urabizi ko habaga amakajya ukanihura za gipupu twarudukanye twabakatanya amabake bake nta ntambara n'izindi ziriho gusa mukora kugira ngo babarase bakureho icyo kintu cyo kuvuga ngo n'inkikizuwizi ariko amaka twahavuye kera yararashwe iwacu twaza tusigara tugenda ntabakatanya amabakiri mu nzira tugenda twikanga nuko reka tugana ku musozo utubwiye amakuru meza kandi ndizera ko abantu muyakurikiye mukomeje kuryoherwa mukomeje kunogerwa n'amakuru y'umugabo agenda atubwira mufite ibibazo byinshi ndabizi nkuko naje mbifite ariko ntitwobibaza byose ntitwobivamo ibintu by'imyaka 100 nuguca hejuru kugira ngo tugende tureba ukuntu bigenda bimera muri ibyo bihe byose wabayemo muri ubwo buzima bukomeye n'iki bihe mu buzima bwawe wibuka byagukomereye cyangwa se muri iyo myaka yose wamaze kuja mu Rubirizi kugeza igihe waje kuritayaringira cyangwa se kubivamo nibihe bihe wumva byagukomereye bigusigamo ikintu gikomeye cyane muri ibyo ngibyo ntabwo byabura ibihe byankomereye kurumva ko kenshi ibyo bihe byose uko tubivuze uko bikurikirana byose ni nk'aho ari nk'ibibazo kuri njyewe mbifata nk'aho ari nk'ibibazo nagiye nyuramo kandi mbinyuramo ngifite imyaka mike ubwo rero ngo bimvemo ntabwo byapfa kukuvamo gusa urabona ko ngicyo gihe cy'inganje ari nkiri mutoya sinshobora kubyibagirwa nico gihe natangiye kubona abantu bapfa urumva icyo gihe ntabwo ntucibagirwa kandi nico gihe natangiye kumenya ko umunyamurenge nico gihe naza mpumuka amenya ko umunyamurenge yangwa muri Kongo kugeza kuri aka kage ko gufata umuntu mukamwica ntacu yakoze umuntu waruragiye tu twumva ko ico kintu ntabwo gishobora gupfa kumva ikindi kintu ca kabiri nakubwira ni ibihe nabayemo biriya bintu nakubwiye by'amasteps z'intambara twagiye tubamo hari intambara nagiye mbamo nyinshi zikomeye zigasigaramo inshuti zanje kugeza kuri uyu munota ntabwo nshobora kwibagirwa izo nshuti kuvuga ngo iyo ngenda iyo ntekereza n'ibyo ntekereza byose nza ngaruka n'ubundi kuri za nshuti zanje hari ushobora kuba yarankijije nari ngo ahantu hari uwo naje nakijije hari uwatunyuze muri twese tunanirwa kumukiza we biba ngombwa kwapfa urumva ibintu nk'ibyo nta kuntu bidashobora kugusigamo ikintu ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bazabaca umugani bazavuga kugira ngo igisirikare uzukivamo ariko ntabwo kiza kikuvamo kubera amakisi barakiboneyemo ntabwo ashobora gupfa kukuvamo gusa ni ukuvuga ngo mu buryo bw'igisirikare nyine nk'uko wari uvuze ngo kivamo cyo ntikikuvamo nyine bigendeye kuri ibyo kuri mwebwe mwabaye muri ubwo buzima cyangwa se mwaciye muri ubwo buzima bigenda gute kugira ngo uze kwiyakira mu buzima busanzwe noneho biragora ko wabanye n'abantu abasivile bagira amafuti biragora nzukuri ico kintu naco gisaba ubundi bwenge buri hejuru ntabwo gisaba ko wewe ubanza ukiyakira wowe ubwawe kandi ukemera ugiye kuba we nabyo ntabwo biba bisaba umuntu gusa ngo uko upfuye kubijamo gutya gusa wosanga ubaye umwanzi w'abantu bose kuko buriya abasivili ni abantu bagira amafuti menshi bagira amatiku
bagira amacakubiri. Ibyo ni byo bintu ahanini usanga biza bibaranga. Bagira amagambo adashobora kunezeza undi muntu, kandi muri bo ugasanga bafite ibyo bintu byose, muri bo hatarimo ishaka, hatarimo urukundo. Urumva gasaza icyo kibazo. Noneho wowe watekereza uburyo ari bo wagaza witangira, noneho wabageramo baza basigaye banakureba, ahubwo bakaza bakwita kandi mazina ukundi kuntu, bakaza bashaka kukureba ukundi kuntu, icyo ukoze cyose gashaka gukurikiranwa cyane kuruta icundi muntu wari wese, kubera iki twatuntu twabo babamo. Nti harimo naho twebwe ubuzima bwacu bw'igisirikare buriya mu by'ukuri ni ubuzima bw'iraha, ni ubuzima bw'ibyishimo, ni ubuzima bw'urukundo. Nubwo haba harimo ibibazo ibyo ngibyo, ariko tuza tubireba, tuza twishimira igikorwa tuba turimo, kandi tukumva ko ntawe uruta undi muri icyo gikorwa, tukumva ko ari igikorwa duhuriyeho twese dusangiye, kandi tugomba gufatikanya nto kubwira ngo wowe wigirayo, kuko mbazi ko niwigirayo singa ishobora njyenyine. Niyo mpamvu usanga tukururana twegerana, yaba ari umubembe, yaba ari umufurero, yaba ari umunyamahanga wo mu kindi gihugu, yaba ari uwahehe, apfa kuba ari umusirikare wambaye inifomu uri iruhande rwanje, uwo ni inshuti yanje, arandutira bajya bose basivile basigaye muhira, kuko uwo nguwo niwe unkurura narashwe, uwo nguwo niwe umbeza ibiryo nashonje, uwo niwe unjana kwa muganga narwaye, uwo nguwo ni umwanga gute, n'umugiramwe amacakubiri gute. Naho wagera ino ugasanga habamwe iby'amoko y'imirara, ugasanga harimo iby'amoko y'ibihugu. Urabizi na aya social media yabaye menshi, basigaye bavuga ibintu byinshi. Noneho wabireba rimwe no kavugasaba abantu bo baba bubakiye kuki, baba bashaka kugera kuki, birimo irihe somo, birimo iki cyifuza umuntu aba ashaka kugeraho. Niba umuntu aba yumva atekereje ikintu akama yumva ko ico gitekereza cyo abantu bose bagenderaho, akama yandika ku message rurero. Niba umuntu abatanze audio ngo twese twamatwumva ngo iyo ngiyo ni ubwoko bugiye kubakira, ukibaza nabyo ukabiyobewe. Ikintu kiza cemezwa n'abantu benshi, ukuri buriya nta kindi, ukuri nta kundi kwa kwisukura, nuko kuba guhuriweho n'abantu benshi. Hariko kuvuga guza ngo wewe wavuze ngo wavuze ukuri, ushobora kuba atari ukuri. Reka kwifata ko ari ukuri, reka kumva ko ari ukuri gusa wavuze, wumve ko wavuze, ariko ntugire uko kwita ukuri cyangwa ukwita ikinyoma. Reka abandi ari bo babimenye, kandi niba gukosora wemera ukosora, ureke kuguma kudinga. Noneho gatwagira ikibazo, abacu ntibaba bafite urukundo, ntibaba bafite ubumwe, nta bwitange, tuba tubona ubwitange bafite, ariko amacakubiri, ibintu by'ibitutsi, ibintu by'ibikugambanira, ibintu ibyo ngibyo by'umudomo, ibintu byazagaragaza niko twaba tubitambwiza, ibintu bidafite fo na ruguru, ugasanga nibyo bashingiyeho. Uriko ibyo ngibyo sitwo bishingira ngo tugire ico tugeraho. Tugomba guhinduka, kubera ko twaganiriye kandi turi kumwe n'umuntu wabaye mu buzima bwa discipline cyane, cyangwa se kuko igisirikare tuzi ko arico kigira discipline kuruta ibindi bintu, kandi nyine akabamo kubaha no kubwirwa ni order. Ubwo ukaba no muri buno buzima, impamvu tuganira cyangwa se tukubaza no kubera ko wewe aho hose urahazi, ari experience ufite, udusangiza natwe twabasha kumva. Nuhe mwihariko cyangwa se kintu cihariye ushobora gusangiza abadukurikiye cyangwa se abagize Imana kubona umusirikare imbere yacu, dushaka kumenyaho bukeya kise gituma umusirikare yubaha itegeko cyane kuruta abandi bantu bose mu isi. Nukuvuga ngo kwitwa umusirikare ntabwo bupfa guca mu gitondo ngo bakwita umusirikare. Hari uruganda ugomba kunyuramo, rero rwa ruganda iyo warunyuzemo hari inyigisho wigishwa. Izo nyigisho rero nizo zituma uba umusirikare. Rero ziriya nyigisho niyo mpamvu ubona umusirikare ukamubona agira uko agenda, agira uko avuga, agira uko ahagarara, akagira n'uko yicara. Uwo ni umusirikare, nta kindi kibimutera ibyo, nuko yanyuze muri rwa ruganda. Impamvu rero tuba tuvuga ngo abasivile bagira zagarazagara, nuko umuntu wese yaparanganye ku giti cyiwe, akaza yivugira uko yishakiye ku giti cye. Ntibagira umuhuza, ntibagira umurongo umwe, ntibagira aho bahuriza, ntibagira ikintu kimwe twavuga ngo ni umurongo wenda ngo tuvuge ngo umurongo wa civile nawo ngo ugenda buri. Uzusanga buri wese gusagira imyumvire ye bitewe n'imirerere yarezwemo n'igihugu yaturutsemo, umuntu akamapfa kuzana ibintu gusa kikubitira aho ngaho. Buriya aba basivile bose kwa babona baragendaga banyura mu matraining, ibi byose ntibyoha. Kibuko ibi bigambo byose byo gutukana amacakubiri ibiki byose ntibiba bihawe.
kuko aba yaratojwe kandi abaza akamaro kundi uyu nguyu yirirwa atuka niwe umufitiye inyungu kuruta ibi bigambo bahayavuga. Ni ukuvuga ngo abaza akamaro k'undi muntu n'iki. Ariko kubera ko umuntu yakuze mwanyina arya neza abaho neza yiga ntacyo yitayeho base ntacyo bamubwiye ni n'abakene ibintu nk'ibyo ngibyo akama yumva ko kwivugira ibyo ashaka azumva ko bategeka akazivugira ibyo yishaka ibyo yifitiye gusa. Ni ukuvuga ngo ntaza akamaro k'abandi bantu n'iki. Habamo itandukaniro rikomeye. Umva ko umusirikare yanyuze mu ruganda umusivile nawe yiberaho kuri uyu musivile uhabona n'abantu batagira umurongo, n'abantu bagoye gufata umurongo, ni n'abantu bagoye kumvisa. Kubabwirira hano hanze gusa kugira ngo mwumvise biragoye bitewe nuko nyine niko baba baremye. Kubashobora ahubwo ni kubareka ukicecekera ukaza wumva ibyo bavuga ukemera ibishoboka ibidashoboka ukabyihorera ntubikora ariko wibereyeho. Kuko wogira ngo ubereke principe wowe ugenderaho baza bavugaga ngo nitwe twasaze. Buriya nibo bazima. Ariko buriya uja kuba umugabo wese ntantwari umusivili aho. Uja kuba umugabo wese nayemeranye uri hariya mu ruganda nawe aba umugabo ejo azitwa intwari. Niko biza bigenda. Nta ntwari yo kuvuga yari yabaho. Nta ntwari y'ibingibi twirwamo yovamo ngo bikunde. Ariko intwari iyo aba twabivuga umuntu akaza bivuga ashingiye ku kintu rusange. Ariko ikibazo tuba tuvuga gusa kwishingiyeho, ushingiye ku murara wanyu, ushingiye ku karere kanyu, uhawe imbuga ngo umuhanuyu ibyo byonyine kuri ana amacakubiri. Ngo twebwe tugira umwihariko kuko abandi mugira nta mwihariko mugira kuko mwese muri bamwe, umurongo n'umwe, ibitekerezo ni bimwe, ahubwo nimuve mu duce mw'ubumwe, mukundane, mwihe umurongo umwe, mushaka uburyo tugomba kuzoza tuvuga ibi tutaye tugomba kubivugira. Nico nyine nje mwatanga recommendation. Akabazo ka nyuma twiganira ku musozo kubera ko abasirikare bazwiho kugira igipindi. Uzumva abantu bakavuga ngo ni igipindi cy'abasirikare. Ngo igipindi cy'abasirikare. Kubera ko iryo jambo rihaba ku igipindi cy'abasirikare buriya nta gipindi kihaba. Haba ukuri. Buriya abasirikare akenshi kijya gipindi babita igipindi. Iyo akubwiye ukuri we ucita igipindi. Buriya kijya gipindi kirya akenshi abakwereka ikintu uko cakagombye kuba kimeze ariko akakibinyuza mu rurimi rwiza rwumvikana. Noneho ukabyita ngo ni igipindi ariko gutera ariko kurya bari kukugorora abari kukubwira ukuri. Umwana mutoya iyo uri kumukubita umwana muto iyo ari umwana bene ngo utarabasha gusobanukirwa azagira ngo nukumwanga ariko uko agenda kura azamenya ko kurya kutari ukumwanga ahubwo ko ari ukumugorora. Ubu nkawe ngubu myaka ufite uramenya neza urabizi neza inkoni zose so yagukubise ariko ubu nyine uzi neza ko kutari ukukwanga ahubwo ko ari kugira ngo uzobe umugabo. Buriya rero niko bimeze. Rero umusirikare kijya baza bita igipindi nuko kubwira umusivile ukoresheje icyo bita igipindi kiriya baza bakora nibwo yobasha kumva kuruta uko uwo muzaho gusa ngo wampfa ukoresha igisirikare. Ngo ukoresha igisirikare nukoresha igisirikare urabwiye kumushira mu mategeko atize kandi adashobora gupfa kumva. Ariko nukoresha ururimi rworoshe rw'igipindi arumva ko utawukoresha. Buri musevirazi ngo umusirikare abaye nko kugahato n'inginkoni imubeshejeho ni kuvuga niko baza abasivile kandi sibyo. Ni umurimo ni service kimwe no kuri ko abantu bakora muri tubifata nka mu mpunzi aba bakora muri UN ntibangana kuri ya bose buriya barategekana ariko bose barubahana. Abangaba batuyoboye hano mu Masiberika ntabwo bukoresha umuntu ku gitugu ariko baratuyoboye kandi turubaha baratwubaha natwe tukabubaha. Ni muri iyo system ni ukuvuga ngo baba bumva ko igisirikare nabo mba mufite ababakuriye ariko umukuru ntiyobaho hatariho umuto. Umukuru aza agaciro ku muto kuko azi ko abayeho ko ari mukuru kubera uyu muto. Umuto nawe akamenya ko ntaco yoba kubera uyu mukuru ari we maso amurebera. Nuko biba bigenda bimeze ni service nk'izindi zose. Umusivile rero kugira ngo muganire muhuze no gushiramo ico ngico bazabita ngo ni igipindi.
discipline ugakura icitwa itegeko kuko nicaba iyo akibona umusirikare wambaye teni yumva ko agiye kumubwira ikintu cy'itegeko rero ukuye iyo tegeko ugakoresha iyo strategy yo kumubwirisha urundi rurimi yumva ko rutabaye itegeko arushaho kubikora kandi akabikora neza kandi akabikora bishaka n'ikibazo bitiga ipindi. Murakoze cyane, reka tubashimire cyane abantu mukomeje gukurikira Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi. Ni ishema ryacu kubagira kubera ko ntabwo tuba twivugisha turi babiri hano, ahubwo tuba dufite abantu turi kuganira nabo, tuba dufite abo turi kuvugana, tuzi neza ko dukurikiye. Buriya byoba bibi cyane umuntu aje agakora ikintu nk'iki ngiki ariko tukagikora nta muntu ukireba, nta muntu ugukurikiye, ariko kubana natwe ni ishema. Tugana ku musozo, ijambo rya nyuma cyangwa se reka nguhe umwanya kugira ngo usezere aba bantu babanye natwe guhera mu gice cya mbere, basabye kugaruka, basaba ko babyinginga, bamwe bakampamagara abandi bakaguhamagara, kugeza ubwo dupanze kugira ngo dusure dukore iki kiganiro. Hanyuma ijambo rya nyuma ushobora kubabwira, amagambo ntugire iryo usiga hano kugira ngo byibuze nibasura kubisaba bazaze ari ibindi bindi. Murakoze cyane abadukurikiye mwese, mu by'ukuri turabashimiye uko mwari mwakurikiye ikiganiro cya mbere, kandi mwacishimiye muri benshi, twarabibonye. Hanyuma mudusaba ko twazabasubiriraho part 2. Benshi baramamagaye, abandi bahamagara Gabi umunyamakuru wacu. Ni byiza n'ubundi tubikora kugira ngo bibafashe, aho mukeneye ko tuzagorora n'ubundi turahari. Aha bashimishira naho muzamutugaragariza ko mwishimye. Iyo umuntu yishimye ndagira ngo areke ikimenyetso kigaragaza ko abayishimye cyane, kandi aho yumva hosobanurwa nabyo muri comment urabyandika kugira ngo tuzagende tubisubiza uko tuzogenda tuganira na Gabi. Naho ubundi muzukuri ndabashimiye mwese, kandi mbifuriza ibihe byiza. Ntarangiza ndashimiye umunyamakuru wacu abidufashamo neza, kandi nawe n'ubwitange kuri we muzamuzirikana, kuko ibingibi nta yindi nyungu kuba kugira ngo tubwire abana bacu amateka cyangwa se dusigasire amateka y'abasirikare b'abanyamurenge cyangwa se ubutwari bwabo, kugira ngo no mu gihe tutazoba tukiriho azohora ari amateka azwi, azoroke kugena ngo azimangatane kacagiye cakera. Ubu turi muri gidico, hasigaye mugira ibihe byiza. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi mbashimira cyane kugira ngo Imana ibahe imigisha. Hanyuma mbibutsa mwa bantu mwe, dusoje iki kiganiro, nimero yiwe iri mu kiganiro iri hasi, uze kumekinga ashobora kutumye ka kofi, utumye agasoda, ntaco bitwaye rwose. Gushima mugani uko avuze, kwishima cyangwa se kunyurwa amasomo aguhaye ica atumariye, tubigaragaze mu bikorwa. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Mwari kumwe na Director Gabi nk'ibisanzwe kuri Afrimedia Live. Ibyacu nakagaruka, ibintu birahari. Nimba utararebye igice kibanza, muri comment urakibona. Imana ikurinde cyane. Iki kiganiro ndumva ko cagenze neza. Shema ngara tubwire, hari cyo twasize. Iki kiganiro cagenze neza. Nje nagikurikiye habe nandika. Umuntu yari kuvuga uzumenya uko habivuga. Buri iyo nisha ahantu nzambimenya ko nahisha, ko nahasize, ariko mu by'ukuri uko tuganiriye neza cyane, numvishije ko